O 21 de xullo imos estar en Muros con un de Muros e dous de Muros. E un de Santiago que, bueno, que querémolo igual. Así que nada, arrechejádevos. Nada, que, vémonos, decidille a xente, como podemos convencer a xente de Muros de que nos veña a ver. Os que sodes de Muros. Churrasco gratis. Churrasco gratis, invita a Alberto. Alberto promete un churrasco gratis. No, na Praza do Mercado. Vémonos na Praza do Mercado ás 10:30 da noite.